Hello mga binati o minahal kong matalom nun. Okay. Maunig kahimtang sa bagyong Iping diri sa lungsod sa Matalom. Iko PP live diri sa kuan, Port of Matalom guys. Maunig kahimtang niya moto mo ni guys. Okay. Maunig kahimtang sa ato ang lagay ng panahon diri sa lungsod sa Matalom guys niya. Di ata sa Port of Matalom niya kuan deron. October 28 maunig kahimtang sa tungkang guys, diri sa Pantalan kung diin dagkong bawd ang mukuan sa kuan guys diri dapin katong dablig dagat ha. Kuan lang ta diha, bakwit lang ta kay labing kusugag dagat diri guys na. Do ta dapit maunig atong Pantalan niya, maunig kahimtang sa dagat diri sa lungsod sa Matalom guys. Unya matutas Port of Matalom ani, kung unsa ka kakusog ang mga bao diri sa kuan guys, diri sa ato ang Sea of Matalom. Live taha diri sa Port of Matalom. Iko PP nag coverage sa kung unsay panghitabo or unsay mga panghitabo diri sa dagat sa lungsod sa Matalom guys, Leyte, Philippines. Okay. Mo ni kahimtang kung diin kadtong kuan kanang mga nga naas baybayon ba palihog ko kuan bakwit ta kay iwas ta sa kuan, iwas ta sa mga disgrasya kung diin dili nato malikayan. Mas nindot og safety tadaan guys para way problema bahalag kuan basta kay baskog lang kinabuhi guys. Okay, iko PP andam mutabang sa panahon sa lungsod sa Matalom.